Muga mutegeri wetu wa WeruTV inguko gwatogenio kairi ki mubango jwetu aja ki WeruTV Rikone rietwa riakwa Ikendi Joy ngikuretaira menu yetu ye narwe mutegeri wetu tayo nyama cia ngurwe iyo twitaga pork na niyo iji na pork ye kwa very fresh ugu kuona pork yetu tukaria amwe na muchere jutherukitwe arafu turie na vegetables tacio kunde na yere aja na kunde yeku mutegeri wetu gakario kethiro ni kunde fresh preferably ukethirwa ikunde uritite kuma ki ywa shamba na mbere kwa na intobria ngwenda turuga interview bi menu ndakwirira twi na pilipili hoho teyere aja mutegeri wetu ki pocket yetu ira tugweta sweet and sour ina murio na ina ngana no baterie gutumira sirale no kethiro tina sirale mutegeri wetu spinach niyo more available na niyo eu tugatumira spinach tutumire gitunguru na nyanya tutumire carrots kana itunguru biria bia green Meru ibigwa muno tukibieta itunguru bia miti tugatumira mananasi tejojau tugatumira kinyangara ya white ngara ya kweri ajanga kuoni ule kadhivya iti nayo icon starch tugatumira sukari rikana ina murio nere nangana sukari yetu na yeri aja tugatumira ketchup na yeri aja tutumire soy sauce na tio hiyo mutegeri wetu alafu tugekira kiria twitaga Embu cider vinegar kenda sourness itonya mutegeri wetu jokia nyama ciaku tayo pork na tawithire rikana ukarita maguta ya excess na kinya ukagitanga no ugitange to strips kana ukagitanga cubes ije yetu mutegeri wetu katugitange twetu cubes aja ke mubango jwetu Rikone twetekanirie baria bareja tunyama twina maguta tirasi morite maguta jari ya excess yukia na meku teu tokathithia kiria gitagwa seasoning mutegeri wetu na seasoning tukamithithia uju rikana sweet and sour uju ni tukamithithia yukia nyama ciaku cionthe thithia nyameku niyo ije tukathithia seasoning na into bibi bire aja mberema yukia gachumbi chumbi kasko karia kanini teaspoon to season na gachumbi niyo eu tusoke tuyukie soy sauce tiyo soy sauce nayo irendeka ishiko bire kana kuringana na irio biakure bingane biakwe getabire na nusu iwi soy sauce mutegeri wetu iwi soy sauce tugachoka twikire the white part yengara niyo izi the egg part mutegeri wetu rikana tutikwenda wikira the yolk tutikwenda wikira the yolk niyo yu it's a very easy way
kulita na niyo iu iu niyo ingara yetu twekira the egg, the white part. Arafu mutegeri wetu jukia kasukari Rikana is sweet and sour. Twekire chumbi na ndi tugwikira sukari teaspoon inganene chumbi na sukari inganane tianganana. Mutegeri wetu jukia nandi gitunguru yaku kiria twitire gitunguru kia matita kio giki the shallot nayo yukio gitange nandi seasoning no seasoning ni turi gitanga tumira itunguru bietu bibi bia mabura tunguru bia mabura yukia Rikana mutegeri wetu no seasoning ni turi natikio kiu wekira into biu bionde kinyama cietu sweet and sour koroga Rikana inyama cietu cia ngurwe mutegeri wetu reithiria wone kinyotegete u already ni kuoneka ikiendeka kimetho thithia rikia kuthithia seasoning no wike nyama ciaku karutere watia riko Rikana mutegeri wetu aja Rikone rietu tutitumaira maguta yangi tutumaira maguta ya vegetable oil na tutitumaira maguta ja maingi tumaira maguta kidogo nyama yetu ikimixaga uu ndo biu bigitonya ndene bitwathithia seasoning na bio mutegeri wetu maguta ici kobire gitanga gitunguru giaku gitanga gitunguru turitumira gitunguru na tutumire pilipili hoho yetu Rikana mutegeri wetu umitumagira accordingly akethirwa twetu size tunini ugekira yonthe indi yetu ni nene ndenda ukanusu and at this stage but we tugatumira spinach maguta yetu yakiyejago spinach yeku gitanga beef yonthe pili amwe biu ekira kiriko biungene ou Rikana mutegeri wetu turirugera tugwita sweet and sour nyama cia nguru iria ciena murio na ciena ng'ana ici turiruga mwanga cia soft turenda bigirwa be very soft na tukeja kuthiria the nutritional value bio thiria gwikira gitunguru giaku na hoho na spinach Rikana is sweet and sour ukeja na chumbi yaku kaire na sukari na chio wikire kidogo have a teaspoon kana quarter na gachumbi nako Rikana mutegeri wetu sweet and sour
sweet and sour. Iye mbara kidogo uriteriko. You weke kando sietere the next step. Natisho yu mutegeri wetu kunikira nandi sietere the next step. Narika na tutereka riko gatuoria mwangi kabisa na ikio tweka au. Arafu mutegeri wetu othiria weko ejo nande ujukie pani yeku pork yetu well seasoned eja nande kenda go ni the next step. Ekira maguta wekire maguta ja deep frying. Use a quart na jaye bwega. Wekira maguta jukia eja ujukie cornstarch eku natije cornstarch yekwa jukia cornstarch yeku nandi ukut uthithire tugwita coating gukari 1 full cup of cornstarch uthithie coating. Cornstarch ni akurigiria bibi bionthe twikire bigeta na maguta kenda bia completely sealed. Rika naje mutegeri wetu twina nyama yetu nguruwe tayo pork ekira cornstarch na wekira cornstarch egakara gintu takeu iye completely coated tia completely coated. Rika na maguta yetu tugwikira 3/4 full a pan kulingana na the size of your pan kana of your skillet. Na cornstarch ni tumai ikagwata na bwega nandi turenda maguta yetu ya bwega jaye na jaya mutegeri wetu gakuonia step ewe ingiririo kuruga irio birio ko deep fry mutegeri wetu karagia the handle ya pan ekethagirwe rutere rwaku no uthithie kiria gitagwo accident in the kitchen ukaringithia kidogo koguo geka handle kuraja buru na mwiri waku bwega tagwata mwanki bwega mutegeri wetu yukia nyama ciaku nande yukia rika na nyama yetu it's well seasoned ina kila kitu. Yukia nyama ciaku turenda kuthithia nande some deep frying. Takuthithia deep frying angwenda cithiro itigwatene muno igirwage kamwe ikio kuona ngikira mutegeri wetu deep fry nyama yaku mwange iye golden brown na tutakwenda ita in the kind of juices. Ingredients bibi yetu pionde itakwenda bithirwa bi completely sealed inside. Completely sealed. No kama maniria muno tiekire kando ukenda chionde chia independently. They can very sweet and sour.
kana sweet and sour na no to wa cornstarch kinyanjara ciaku obviously very sticky turenda ku brown nyama cietu tui brown either in a beautiful brown color our pork gwitikia mutegeri wetu ni ukuona uria nandi itite na mbere bwega na gikaraga rangi mzuri ka brown na wekira magutene ukenda ya for a long time ikaya na ndagika u ithatu just 3 minutes no tunyama yetu itiraya igeta ke process ingi o tu nyama yetu brown bwega nyama ke brown bwega na mutegeri wetu ukauma aure nimeanda gika intare itwijite kuona twathiria deep fry na ati tukathiria nyama ici yetu ibwega ingo kugwata ogeni o kaire mutegeri wetu na ingwirigiro ti ukari ugwita kuraja na uria omba kwithirwa gutu akwijo nandi atujoe ni othaiji bahati turiruga na aruga sweet and sour pork na niyo eu nandi tukari tugwikira ki maguta tegera mutegeri wetu ukejo mitegera nukuona uria ithongomere ende itathiria process ya kuya itira ya buru rikana nyama irasi moruge igitari raja at least ithaa rimwe kana ndagika 45 na ndi yetu ya ndagika 10 yake dita nyama yeku kabisa no drain buru maguta yonthe ukethirwo wina makaratasi jange twitaga kunyia maguta jario no unyarie maguta kana ukanyaria ujungunyaria make sure ukanyaria maguta yonthe drain off maguta yonthe drain kabisa idriwe tena maguta at all kabisa na niyo eunande eja wikire ke dishi yaku nyama yetu iri au pando ina procedure ingi ya gwita na mbere maguta jare otumira mutegeri wetu ugeka kuraja kidogo na ugwe nuturika na maguta jau yetu jena mwanki ugeka kuraja kidogo mutegeri wetu no twite na mbere na kuruga nyama cietu itira ya bado rikana inyama cietu tia ngurwe tayo sweet and sour nande ke sufuria mwanya jokia runti glass ijire gato dimeruru sia runti jokia 2 glasses of water, cold water. Ojokia runti mutegeri wetu jokia chukari nandi ndebwerere bara bendete into biria biena sukari nyingi na arua niyo ntuko yao sukari yetu ende batu tikira okenda nyingi kinyogekera full cup etena problem ende batu ikatwite na just a half ikira sukari
kirunjiro waku kira sukari kabisa, half a glass. Orikia gwikira sukari yaku mutageri wetu kirunjiro wa mpio ija wikire ketchup niyo inusu gikombe tiurika na sweet and sour. Bibi onde no kuona ta ketchup imuri yake sukari imuri yake. Bibi onde is into very sweet, very sweet. Teu ketchup yaku alafu nande uriuria ina sawane si kauma uriuria ina ngane kauma ngana ni otiji ije ni apple cider vinegar nayo kinyayo inganene o na ketchup niyo yu ikikira unganie no kirita biria bionde utitumira biria bina ruko ugeka gisink arafu ukayukia gachumbe kanini this time kago taste yake gachumbe tu kidogo kago taste gachumbe nako just a teaspoon yukia wikire riko nande kariu wikire riko watiri kuri yaku mwangetheruke mwangarunjiru rutheruke na sukari igwatanire na ketchup igwatanire na shumbi igwatanire na apple cider vinegar tweke procedure kuruga sweet and sour pork. No turuge muchere wetu nande mutegeri wetu rikana nyama ici yetu turiria na muchere na rikana twaugire ki muchere glass imwe uritumira runji glass ijiri tukia suburia yengi neyo yukia tuguta tukidogo tu kenda jukagwata ndiguru just a little kidogo sana. Tunaenda kuruga mchere just jua kawaida kidogo tu. Mchere jua white. Rikana iturugite pilau. Tukaruga mbiliani na tukaruga vegetable rice na and this is boiled white rice. Kira kidogo. Menyeria gutumaira runjiro wa mwanki. Na runjiro wa mwanki karutuma ngugi kautha. Muchere wetu igikombe kimwe nande turita 2 cups. Menyeria wikaira runjiro wa mwanki riri okuruga muchere nuntu kana kinyarire okuruga irio bionthe nuntu bwa kwithirwa ina mbui irio bya kubikaya na mbui no ga save time muchongo augire time is money. Thambia muchere waku mutegeri wetu muchere waku jwithirwe clean muchere jwithirwe clean na muchere waku rikana nwithiritwo jutarite jukethirwa jutena thine riku kaneriko anto baria baingi ibendete kwithirwa bagikaira chumbe kidogo kire white boiled rice muchere jojo wa kutherukia kachumbe kidogo ga taste kano karuga ere kari o nuntu stew kinyayo we na chumbe na ndi au mutegeri wetu optional muchere wetu tukaruga jukari
mutegeri wetu rikana runji rwetu itwikire riko na runji rwetu irubati kutheruka rutheruke mwanka bionthe twikire bigwatanire na bikigwatanagira ou mucere jwaku naju chutheruke mucere jwaku therukia jute mantu ya maingi nohu jukitherukaga ou garo turuge kunde yetu na rura ndirenda turie kunde irionga kunde yetu itingi na riri ukura vegetables kana ugutua mundene mutegeri wetu kunde yetu hitanganya nyeku turenda turuge kundeje nurikene biria wikire rutere tayo gitunguru na sirare kana spinach na hoho. Hii no tuambe tuweke kando. Kenda to prepare kunde. Kiri korea ku mutegeri wetu. Tuthithie nande kunde turi meruga ujo twekire mafuta kiasi itonyani tokai na tutakwenda irio byoto bibyo na mafuta ya maingi tonyani kidogo sana. Sufuria gwate mwanki na rikana piria bingi wikanirie runchi rwetu irutherukire ruria twikire into bia kuthithia pork na mucere na juju wetu no jwitite kuya na nde mutegeri wetu runchi ruria rwatheruka ukayukia inanasi yetu kana pineapple chunks na icio iji na unganie amwe na runji rwayo. Pineapple chunks ciikuge supermarkets na iyo nande tiku freely everywhere guti supermarket wita ukaga pineapple chunks unganie kinya na runji rwacho yukia nyama iria cieto nande ungania nyama yetu arafu uyukie matunguru na hoho biria bingi urugire na bio unganie pionde ungania mwe pionde ungania mwe nandi ukunikire kenda nyama yetu ya nandi ndagika ingi ite nyingi muno ndagika 15 nandi nontu nyama iria ni kuija ijite nyama iyu ikijaga wau na mucere jukijaga au mutegeri wetu katuthithie kunde kasufuria yetu igwate mwanki kiasi wata mwanki bibi tugekira mbere turenda kunde yetu ithirwe na taste endonki very tasty na nyama cietu na ciurika na iciitite na mbere na kuya turenda runjiri rutheruke rutigwe nusu kanusu na ndi nyama cietu ikethirwa cie tayari kabisa. Tumikia kitunguru na nyanya. Kitunguru na nyanya.
ndatumira gitunguru kanusu nundu kinya kunde yetu kidogo sana rikana turethiria sweet and sour pork. Njira ng'eni kuruga nyama cia ngũrwe ikethirwa ciina murio na ng'ana at the same time. Ke antu bamwe kinya bongaira kinya njini ke nyama iyo ikethirwa tithongi bwega turiruga gitunguru gietu kie na nyanya cietu cie mburu. Mutegeri wetu gashumbi igakuongera ga taste, gashumbi kidogo ya kuongeza taste. Shumbi optional, tunataka ku taste turuge nyanya yegire. Turenda kuruga very tasty. Kakunde kena tasty endongi. Nyanya na gitunguru wake biobiri aja. No wongere kinkire kionde umbakwithira wina kio nyomba. Grasi moruge gitunguru na nyanya ke gekunde. Kunde yetu very tender, very fresh from the shamba. Very tender and very fresh. Very tender. Mutegeri wetu ukauma awuri itwijite nyuma ya ndagika intare tuone ure iyo byo tubyitite na mbere ibwega. Ingo kubwata ugeni mutegeri wetu okairi ukethirwa wejo nende turiruga sweet and sour pork na mutegeri wetu hitite na mbere bwega nandi rikana itumikire ki modia simmering kenda nyama cietu cia bwega na niwe kariu nandi rikana itutigaririe cornstarch kana cornstarch imotu joam pempe chothi jogetwa cornstarch jokia cornstarch yekunande ira tutigaririe iciko biere ukoroge nyama cietu nandi ki nyama ciaku riria ciaya ukoroge cornstarch rikana is sweet and sour. Cornstarch ne kurituia gravy ikethirwa eritui kiasi na niyo iu nandi mienda gika ingi ithatu kana ithano au ukunikirite. Mutegeri wetu kunde yetu nayo iri tayari teu tugwita kinya mwanki na muchere wetu kinyaju tayari kinyaju tukarita mwangi na ndi mutegeri wetu ndenda tuthithie juice ya pineapple eje injire mwe kugitanga pineapple mutegeri wetu rikana umethambie bwega turenda kuthithia na the best way ya kuthithia pineapple juice mutegeri wetu ugekira runji rwina mpio bwega kana ugekira ice cubes no kuona njira very simple kuthithia mananasi very simple
Very simple. Aya kinanasi giaku. Kaya kinanasi giaku no kirita. Na kirita. Mutegeri wetu no wikire runji rwaku ruria rwina mpio kana ethiro tina runji rwina mpio rumite fridge-ini ugekira ice cubes. Twikire runji rwetu just lukewarm, room temperature runji just enough. Tutikwenda kuthithia kinya nyingi no twikira nasi kimwe na tugekira runji kuringana na uria tukwenda iri thick bungana. Rikana narua turiuga imoreo ke kawaida terasima wongere sukari ende ke menu yeje narua no tuongere ga sukari kidogo. Kinanasi no kithirwe gite sweet enough, just 1 tablespoon. Wekire sukari yeku au mix sukari bwega sukari nandi fully mixed. Then mix it bwega yukia tagiyeku rikana ukethwe na runji rwa pure rumite fridge-ini iru rwega rwa kuthithia our fresh pineapple juice. Araithiri uria ithagirwo ithongi me time kende setro juice yetu yau nandi tuka tega irio bietu uria bikari, and I believe buru irio bietu biere kabisa bionde nandi bi tayari. Kunde niire iri tayari, muchere wetu yuire jui tayari, muchere jiri tayari na ndikatwikire ki plate to the presentation. Muchere yukieka muchere gaku rikana mutegeri wetu tugire turire muchere natural, absolutely natural, without any additives or anything, pure white boiled rice na teyo yigu. Tutege nyama iria cietu sweet and sour ateo ni kuoneka iri sweet. Nyama ici yetu cia ngurwe, nyama ici cietu cia ngurwe sweet. Ni wikari mutegeri wetu ni kuendeka kinya kimetho urikire karotere au mutegeri wetu yukia kunde yetu nayo rikana tutirugire kunde nyingi nayo gakunde getu nako tikau kariau na tukari na kunde fresh from the farm. Kunde yetu na yote mutegeri yetu juice yetu nandi niseturire uniu juice pineapple juice turaseturu bwega ukona yaseturu bwega mutegeri wetu ikethirwe rindi form ithirwe ri awiguru mutegeri wetu narua tukuruga muchere wetu just white boiled rice na kunde na sweet and sour pork na ibyo bina ndebiri tayari. Oh, very very sweet. Kunde yetu no kuigwa completely ewi kunde etiungenwe na into binge
na muchere wetu ijuire bwega nicio biu nande. Alafu aja ndi na my fresh pineapple juice iri na murio muno nuntu iritani na itobiria pia na sukari, itoso sugary. Mutegeri wetu ibwega nuntu bwa kumiria ukethira wina batu igitari urionthe iyo ni woku Ked Joy ke mubango jwetu Rikone aja WeruTV ibwega.